बच्ची आप लोग मस्ती कर रहे हैं मौका पे इमाम रजा अलैहिस्सलाम هذا الشيء بخلقه يا جاسمية طولك مني جنبه يا جاسمية ينزف دمه يا روح امه ينزف دمه يا جاسمين يا جاسمين وين مهوى تله بدجوری شده آشفته داره سکته میکنه میفته وقتی که حسن میتازه حیدر مطمئنم به حسینش گفتم شربت آبلیمو نمیخوای؟ هرمان مردی زهرا میشه